nkuko bisanzwe ni kuri Malengo, ariko niba utaragira subscribe ubu uri kurakora icyaha gaca mutwe, ni byiza ko ugira subscribe mbere yuko ndetse ibindi byose tubijyamo. Uyu munsi reka turabe amabwirizwa 18 akwiye kuyobora umubano wawe. Nimba ufise umugore cyangwa ufise umugabo, ubwo urabyumva nawe. Ijya mbere burya ngo ntuzosunikirize umugore asanzwe akubaha ari n'umwizegwa ku buryo azogera ahantu abona kutamwitayeho, bikunze kuba bibi cyane kandi bibi cyane. Umugore ntuba ugomba kumusunikiriza pe, umwereke ko nyine ari aho abadahaba nibisanzwe. Ibyo ni bibi cyane kandi bibi cyane. Umugore ugomba kumereka kumwitayeho, pana kwitwara nk'ikirara, kwitwara wa mugabo nyafrika. Abagabo nyafrika bameze batya. Abagabo nyafrika bakubwira ati nubundi ni yare narakuzanye, inkwano yaratanzwe, byararangiye, ntuzombona ndiko ndamesura. Oya, ako nakazi kawe. Je ntuzombuza ibyo gukora. Ni wombona nabandi bagore uzozumbwira iki sinagukuye yicara mu rugo. Ba bagore bo muri Afrika n'abavyeyi ngo ni uko zubakwa. Oya, umugabo muzima sofa akwiye kumera. Bavuga sanga umugabo yamayirera n'abandi bagore, umugore yahangayika we ceceka. Ivyo ni bibi. Ntugasunikirize umugore w'umwizigigwa kugeza hazogera habona ati burya n'ubundi ntanyitayeho. Rega ni yare nanje reka nkora ivyo mbona rero. None be kumbura mbona sohoka n'abandi bagore, kuki nanje ntosohoka n'abandi bagabo, ubwo biramuraba. Ntuzigire wereka umugore kutamwitayeho ku buryo agera mu rugo rwego kandi yarasanzwe ari umwizegwa kuri wowe. Uri kurakora amakosa akomeye cyane. Icya kabiri, hari itandukaniro hagati y'umuntu agukeneye ndetse na wa wundi yokora buri kimwe kugira ngo akugumane. Ayo majambo aratandukanye. Hari itandukaniro hagati y'umuntu agukeneye ndetse na wa muntu yokora buri kimwe kugira ngo akugumane. Abo bantu murabyumva ko badasa. Burya umwe agushaka ntiyirusha burya, oya, aba yibereye gusaho avuga ati nubundi nimara kumubona tayari. Hari ukuntu umugabo ashobora gukenera umugore akamukenera cyane ngo asanga shaka mugore cyo mumpereza. Ndi kuvuga muri fiancé nyine, ku buryo umuntu ahindura n'idini agasanga umukobwa yari kugira ngo usamubone, yamara kumubona yamugeza mu rugo, baryamanye rimwe kabiri akabara muharutse baye. Ubwo urumva rero uyu muntu abagukeneye gusa, aba yarakwifuje muri make. Uyu ni wa mbere. Ariko wa muntu avuga ati je notanga buri kimwe kugira ngo ndamugumane, bivuze ngo n'umunezero wiwe yotangamo igitambo, akawutangamo ikimazi kugira ngo akugumane. Mugore nawe mugabo canke muhungu nawe mukobwa, ayo majambo uzazirikane. Menya gutandukanya wa muntu agukeneye na wa muntu yotanga buri kimwe kugira ngo mugumane. Baratandukanye kandi uzokwa mubizirikana mu rukundo rwose uzoburimo. Cya gatatu, burya ikiganiro, ikiyago hamwe n'icyizere nivyo bintu ngira akamaro. Nimba ugomba kugira ikibanza mu mutima w'umuntu, ikibanza gituje. Bya bindi byo kuza abagabo nyafrika umuntu agera mu rugo gusa haricaye, mwariye twarangije, okay, nta kindi gisigene kujya mu mugore, hindukira akazi nshinzwe ndakarangije basi, ejo ndazindutse ngiye ku kazi. Ivyo ni bibi cyane. Umuntu mukuru rero, nimba ugomba kumubana ubera neza muri iyi si, uyu mugore cyangwa uyu mugabo menya kumuyagisha. Nigeze kubabwira inkuru y'umwami. Umwami yarafise umugore yonze kandi afise buri kimwe, ariko umwami atereye amaso hakujya abona undi muntu asanzwe pe mu yarayoboye mu gihugu, abona afise ikigore kivyibushe. Aravuga ati ariko koko ni gute giye umwami nkagira umugore yonze kandi umugore wanje aronka buri kimwe? Ariko ujya mukene nyoboye mu gihugu akaba afise umugore avyibushe. Rimwe aritora ati reka ndeke kwigira wadanje no gusuzugwa, reka nje kumubaza, ndamugisha inama y'amagabo, ambwira inama, ambwira ukuntu yabashije gutuma ndetse umugore wiwe avyibuha kandi uwanje ari mwamikazi yonze. Haramwegera umunsi umwe mbwira sha mugabo, ni gute wo mugore wavyibushe je wanje yonze? Kimugara avuga ati ariko mwami, iryo banga ntaryuzi riroroshye. Ati kagira inkuru rero, ati iryo banga burya umugore wanje ndamugabira inyama y'ururimi. Ati ibyo gusa, ati ivyo nta nikindi vraiment. Okay, umama ava yikunkumura atanga iteko ati mu gihugu cyose ntihazogire umuntu n'umwe abaga inka, impene canke intama ngo ururima rugi, uzobikora azocibwa umutwe.
murazi namwe burya amategeko aremera nk'amabuye. Indimi zose ziherera nimvuga indimi ntiwumve rangajo ya ndi kuvuga izindimi z'ibikoko n'abantu. Wabaga impene ukamenya ko ururimi ari ubw'umugore w'umwami aragiye arariye inyama z'indimi aragiye barasubira igihe kirarenga ukwezi amezi 2-3 aravuga ati ko atongerekana umugore wanje asubira kuri wa mugabo ati mugabo ni gute utunyuka ukabesha umwami uti nakubeshe ngo ikiga mwami ati warambiye ngo umugore wabyibuhijwe n'inyama z'indimi ko nazimuhasa umugore wanje nakaba atarabyibuha nuba tereka reka wamuhaye izihe nyama izi mpene yarariye izi ngurube nimba ingurube igiye urimo intumba ze yarariye n'izi ntama yarariye ariko ntarabyibuha ati yo mwami wansobanukiwe nabi nari nzi kuri umuntu nyine politika yumva kare havuze ikintu yumva vuba sinakubwiye ngo umuhe inyama bunyama inyama rurimi nagomba kukubwira nti vugisha umugore yumve ko akunzwe ubwo biratuma umugore akwita akagukurikirana ati koko nukatiye nta n'ubundi buryo buhari atoke ibintu bihera rero umwami atangura gutunganya umwanya avuye ku kazi agahita yihuta ahagera nko mu masaa 9 kandi yaratasa moya z'ijoro agashika nka saa 9 ubu agashika umushikiranga agasiga umushikiranga akomeza bikurikirana ubwo umama hagera mu ruho akayagisha umugore bakatembera mu kirimba hagitambagira indwi 3 umugore yaratanguye kuvyibuha ndiko bimeze. Icya gatatu ngo icyo bita ikiganiro n'icizere nicyo cy'ingenzi. Tuvuze icizere naco hari ikintu mukwiye kumenya ku cizere byabure byo kuba n'umugore cyangwa umugabo utamwizera ese kutaramufatira mu bwo busambanyo mwagiriza usaza nawe babateranya kugira ngo mutandukane ubizi utewe ntacuzi niwiturize rero bakabibayerega nta ubuzi biba ko biba arabwa bavuze ngo burya ngo icyo genda nabi gitegerezwa kugenda nabi wowe nta ubasha ufise bo gutuma icari kugenda nabi kigende neza yasi ubigena. Ubwo rero ni wamenya ko icizere n'ikiganiro ari inkingi ya mwamba bizotuma uronka umwanya mu mutima w'umuntu. Ikindi cyakane ntuzigere ukunda canke ukundana n'umuntu yaretse umukunzi wiwe ku bwawe uzoba uri kurakora amakosa akomeye cyane muri ubuzima. Ariko izo nguvu yaronse zo gusiga uwo bari kumwe kugira ngo wewe aze agusagarire nakoze kugusagarire kugira ngo aza gusanga ubwo n'umuhungu aretse umukobwa bakundana ngo akurikiye uwo mukobwa canke n'umukobwa aretse umuhungu bakundana ngo akurikiye uwo muhungu ariko ufise ubwenge icyo bapfuye urakizi kuki nawe je bitoba. Sokrate yaravuze ngo bigira urukundo rumeze uko iyo rutambwe rushushe birangira rukonje iyo rutambwe rukonje birangira rushushe niko kuri ku buzima dupfuye kuzirikana no kumenya muri ubuzima. Je muri kumva ariko nitwakima reka dukomeze. Ubwo ni wamenya yuko muri ubuzima hari umuntu ukwiye kuzosiga kugira ngo usange undi ntuze wemere umuhungu cyangwa umukobwa yasize umukunzi we ngo we mubane bibi cyane kuko nayo bijya bishobora kurangira gukoreye nk'ivyo nyene wohura niki biragoye. Cya gatanu umugabo nyamugabo niyigira heba umugore akunda n'umutima wiwe wose cyangwa umugore yakunze nibibaho menye nimba ko kuri wa mugabo ukunda gira urukundo rugashira menya ko utigeze ukunda koko umugabo nyamugabo ntiyigira reka umugore yakunze wa mugore yamuraje amajoro aramuzirikana akamufata neza ntiyigira yemera ko amucika habe namba niko kuri. Nimba ubona ko ushobora kureka umugore bakunze ahagucika uko nyine ubwo ntibigeze mukunda naho byo kubabaza bite kirese ryabwirizwa ubu ngo Imana ari babiri umugabo n'umugore yabaremye ngo bigende bite kugira ngo baze babana karamata ngo kubera amagabo ngo umutsi bwacu nk'abantu niyo mpamvu yatanze ko ndetse umugabo n'umugore bakwiye kwahukana kubera impamvu imwe yonyine ubusambanyi. Nayo ubundi ngo agufata uku ngo ntameze uku ngo nta mata yagira erega amata yakutayagira ni ubitera warayize amafaranga umugira neza amata yanka kuyagira ntasa neza wamushakiye iki waramushakiye ukuntu yikora neza ubona ntasiye neza. Abagabo buri gusiga umugore kubura umunye akanenge katari ubusambanyi ntako mukosore niko kuri. Cya gatandatu ntuzigere ukinisha amarangamutima y'umuntu
kubera wowe ubwawe utizera, utizi ko nyine bizocamo. Hari abahungu b'ubwoko butatu, habaho the men, the gentlemen, hakabaho n'aba playboys. Abo banyuma niba abahungu bakinisha abakobwa gusa, ukabona ko ata mafaranga yo gukwa ufise. Aho kiriga umukobwa wandi waramugize agatobero. Ibyo ni bibi cyane, bibi pe. Kindi cindwi, imwe ndetse mu makosa mabi cyane, rimwe mu makosa mabi cyane uzokora ni kujya kure cyangwa gusiga umuntu yakugwanye ko muri maki, yaguhagaze ko wa muntu avuze ngo jewe ko ntabo nzomutakaza, unzogumana nawe. Wa muntu avuga ati n'abandi bose bagiye ugenda munambako. Nimo mu makosa uzokora muri ubuzima rero, wa muntu yakugwanye ko abandi bose bagutaye, wa muntu yaguhagaze hambavu, umwe atigeze akureka. Ikosa rya mbere uzokora muri ubuzima ni kwibira ko umuntu ushobora kumusiga, ntumwite wibagira ivyo yagukoreye. Uzoba uri kurakora amakosa akomeye cyane muri ubuzima. Abo bose bagusiga batakwitayeho, we yarahagaze akugwana ko ntiyemera kukuva inyuma, ariko ukaba uri kuramuva inyuma nyuma y'ivyabaye. Irindi ry'umunani, kuba abagabo bose burya nako kuba umugabo umwe yaragufashe nabi. Umugabo umwe nyine kuba yaragufashe nabi ntibivuze ngo abagabo bose bo kwisi ngo n'abana babi. Oya, ibi uzubishire muri uwo mutwe wawe. Kuba umugabo umwe yaragufashe nabi, akugirira nabi, agufata uko yigombeye, ntibisobanuye ngo abagabo bose bo kwisi ngo burya n'abahemo. Ngo ega umugabo n'umwana w'ubundi turabizi. Abagabo urabazi wewe, cyangwa kuba umugore umwe yaraguhemukiye, cyangwa abakobwa uzubitondere. Oya, none se byogera igihe umukobwa aguhemukira ugacibona ko na nyoko ari umuhemu? None se rega nawe mu bagore arimo mushika wawe n'umuhemu? Yego birashika, mugabo nyoko wawe ni intwari kazi, uramwemera. Bivuze ko umukobwa umwe yaraguhemukira, bivuze ngo abakobwa bose ni babi. Kandi kuba umugabo umwe yaraguhemukira, bivuze ngo abagabo bose ngo ni babi. Ubwo se naso n'umugome bifatuko. Igicenda ugiye kuzirikana, uze wirinde ivyo uvuga, kuko buryo umukobwa yibuka buri kimwe, buri kadeta yarakibuka. Abakobwa bazi kuzirikana. Bumushobora gupfa ikinakijya ukumva mwijoro inyuma y'ukwezi cyangwa igihe kino kumva mugabo wanje vyuka tuvugane. Ukibaza ngo birasanzwe. Uribuka muri 2000 cyaha gihe hari kuwa Mungu saa 4 z'ijoro, uribuka ko nakubonye na Chantal, sivyo? Uribuka kandi muri 2004 mu kwindwi, uribuka ko nakubonye mu kabari uri kurasoma umukobwa. Ibuka kandi 2017 ukumigwa. Uze wirinde ivyo uvuga n'ivyo ukora imbere y'umukobwa cyangwa umugore wawe. Burya ngo umukobwa cyangwa umugore ngo yibuka buri kimwe, kandi burya kenshi ntibuka amajambo meza yababwiye ya cyangwa ibikorwa vyizo ya, ahubwo yayandi yabababaje amwe mabi niyo bibuka. Amwe wibiye ngo ni gukina tanga uri kora fyina ayo niyo ndetse biyibuka bakanazirikana. Ubwo rose bitondera ivyo uvuga imbere yabo. Igicumi, iyo abantu babiri biyitanyeho bama bahiga ndetse uburyo bwo gutuma buri kimwe gicamwo. Baba nimba umuntu umwitaho umukuna akakwitaho, ni gute se akabazo gato kazakabahungabanya? Nta nisoni. Ubu ugomba ugakimura wewe nyine ukagafurikira nyine ukakarangiza. Mukakitaho. Ariko bijya byumwe kwigumira ngo mbere biciye birangira bigaragaza ko atigeze na kwitaho. 11 uzokunda umuntu agukunda rega biba vyiza. Kumwihambira kuba atabakunda. Umuntu arakureze ko atakwitaho mbwa bukomeza kumwihambira ko emera ubabare y'umutima menyo murangizanye n'uwo muntu akwereka ko atakwitayo birangire mu binoze. 12 byiza rekeraho kurira rega, uri kurizwa n'ibiki koko tugwe tugaruka. Umugabo n'umwana wundi rega ntimwavukanye, n'umugore rega n'umwana wundi ntimwavukanye. Abo nimba kwanza akikundira undi kuko utumva ko ukwiye kurekeraho, utubuze ushira umutima hamwe, uri mu biki icyo kwira bubiretse wararize bihagije gezaho. Umuntu mukuru birababaza ntawe uvyanse mugabo, kandi menya gahunda uko zimeze. 13
burya kureka umuntu ngo agende mwarakundanye ukabona biranse shaka kuvuga ati nta kundi amanitse ndamureka yaragiye nta bundi bigo sindi bukomeze kwihambira bya bintu akiziritse ku muhoro birangira akawutemye ibyo ukabireka bya bintu akagumi baguma ko ukabireka ibyo umuti wa kansu ugaheba ibyo ntibisobanura ngo uri umunyantege nke oya ibyo ntibivuze kuba umunyantege nke ahubwo ni ikimenyetso ko ukomeye bihagije ku buryo ukomeza ubuzima ndasubiramwo burya kureka uyu muhungu yakubabagiye ngo agende naho wamukunda urukundo rukaze canke rukomeye canke kureka uyu mukobwa ngo agende naho wamukunda urukundo rukomeye rutuvuga mu majambo ntibisobanuye ngo uri umunyantege nke ariko nuko wabonye ko bitari ko biracamwo ubwo urakwama mu bibazo bya buri munsi uremera ukaba barindwi abapisikologe bakubira ko akaba barokose wocamwo ntigashobora kurenza amezi 3 rega umuntu ashobora kubikimuga bashobora kuvunika ukuguru akavuga ati mbega nzoca he zogira iki mugabo burya ayo masoni y'ibyumviro byinshi bimara amezi 3 twisunze ibya psychologue bigisha niko kuri kuzima rero ubwo rero igahujya umutima amenye ureka umuntu agende kuri kurahatiriza ibidahatirizwa ariko byumve kare umuntu murangize kare umureka agende ntibigaragaza ngo uri umunyantege nkoya ahubwo ubukomeye ubufise ubasha ku buryo umenya ko ukwiye kwikomereza ubuzima tarenze kwihambira mu bitabasha ndetse gutuma ukomera 14 burya ngo ni byiza kuba uri wenyine ku mpamvu zisobanutse ni byiza kuba umunyerungu ariko ku mpamvu zisobanutse hakubana n'umuntu ku mpamvu zitari zo burya ufuma wigenda na wenyine mugabo ufise impamvu nziza cyangwa ukaba umunyerungu mugabo ufise impamvu nziza ziboneye hakubana n'umuntu ufise intego mbi kirazira kubana abantu bafata nk'ibikoresho byawe oya fumuba wenyine ata muntu ugomba kuhohotera cyangwa ubana abantu kubw'inyungu zawe wenyine ugasanga ufise agatsiko k'abantu benshi mugendera mugabo atashubamariye ari uko bashaka ku ikintu wenyine ibyo ni bibi ibizu bigendere kure uzofumba wenyine nimba atakintu umayira umuntu nimba atari kiganiro ngo umwirure nimba atacyo umufasha mu by'amafaranga canke mu by'impanuro ariko wowe ukagenda n'umuntu kugira ngo gusa ubashe kumukuramo ibyo ugomba ivyo ni bibi cyane ugomba kubigendera kure nasanze burya yuko umuntu wese yamabona impamvu yo gutanga ibyitwazo mu buzima uyu n'umubeshi nawe uba ugomba kuba kure y'uwo muntu umuntu yamahiga ibyitwazo ngo urabona impamvu byagenze ugerega impamvu nagutaye ngo nuko impamvu ntagufashije wa munsi rega nuko bari bampamagaye impamvu ntaguherekeje oya abo se abantu beza bamwe batanga ibyitwazo uzubagendere kure hari kuri Malengo Media nimba utaragira subscribe n'icyo gihe uyikore kugira ngo ibintu bikomeze bibe umunoni nkuko bisanzwe ugire subscribe je mumva nitwa Kim naho ubutaha kuri Malengo Media.